Rehoboth 74. Rehoboth 74. Awu Nkulunkulu usilahleleni isive sakho siphelane, indukuthelo yakho ibhunyelelane itimvu telidlelo lakho. Khumbula libandla lakho lowatikhetsela lona kwasemandulweni, walihlenga ukuthi libe sive lesilifa lakho. Khumbula indzaba iSiyoni lapho wawuhlala khona, yelulela tinyawo takho ekutsilitweni kwaphakatse. Sisa sibhidlite konke endlini lengcwele. Titsa takho tibhodle endzaweni yekukhondela, temisa tiboniso tato letikhombisa kuncoba. Tabukeka shangatsi bantfu bagawula bageca udukathole welihlatsi ngemazembe. Titsa setibhidlite ngemazembe nangemicala konke lokubatiwe lokusendzaweni lengcwele. Indlu yakho lengcwele tiyokhele ngemlilo, tayingcongcolisa lendzawo yelibito lakho, tayidzilita tacotfula imbokodo nesisekelo. Tatsi etinhlitweni tato asibacedze nya, tishise tonke tindzawo lapho kukhondelwa Nkulunkulu khona. Tibonakaliso tenkolo yetfu asisatiboni, sekute ngisho nemprofeti, kute ngisho nalapha emkhatsini wetfu lowatiko kutsi kuyawudzimate kube ngunini. Hawu Nkulunkulu, kuyawudzimate kube ngunini sitsa sikuhlambalata. Sitsa sakho sifanele yini kwetfuka libito lakho kuze kube phakatse. Usigodlelani isandla sakho sangesekudla, sikhiphe esifubeni sakho ubacitse. Noko wena Nkulunkulu uyinkosi yami kwasemandulweni, nguwe lowenta insindziso emhlabeni, nguwe lowehlukanisa lwandle ngemandla akho, nguwe lowafohlota tilwane letinkulu taselwandle, nguwe lowabhijita tinhloko taLeviyathani, wamenda waba kudla kwetidalwa tasehlane. Nguwe lowavula tiyalu nemifula emadwaleni, womisa nemifula legeletako. Imini yakho nebusuku bakho, nguwe lowenta ukukhanya nelilanga, nguwe lowenta yonke iminyele yemhlaba, nguwe lowenta lihlobo nebusika. Khumbula-ke simakadze kutsi sisa sikwethukile, sikuhlambalatile. Sivele silihlambalatile libito lakho. Ungaliyekeleli lijubanzenzele lakho kutsi lidliwe tilwane tesigamu. Ungasikhohlwa siphelane sive sakho lesicindzetelwe. Khumbula sivumelwane lowasenda natsi, ngobe tonke tindzawo letinematfundi lapha eveni tigcwele budlova. Ungavumi kutsi bacindzetelwe, bancandzeke, bahlazekile. Laba mbofu nalabeswele abadumise libito lakho. Phuthuma Nkulunkulu utiphendulele. Ukhumbule labo labalibele, kutsi bakwetfuka imihla nemalanga. Ungawukhohlwa umsindvo wetitsa takho nekucokotela kwalabakuvukelako, kutsi buya ngekwanza njalo nje. Akudunyiswe uyise nendodana nomoya oyingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Isifundo sokucala esibuya kuDanyela sahluko 4 verse 28 to 37.
sahluko 4 verse 27, 28 kuya 37. Konke lokhu wayehlela inkosi Nebukadnezar. Emva kwetinyanga leti12 yathi inkosi isahamba edulu eluphahleni lwesigodlo sayo saseBhabhilona, yathi, lena akusiyo yini iBhabhilona lenkulu lengiyakhile yaba sigodlo sekuhlala inkosi? Ngemandla ami lamakhulu ngayakhela ludumo lobukhosi bami. Emavi abesesemlonyeni wayo nayiva livi liphuma ezulwini lithi, naku lesekumiselwe wena, Nkosi Nebukadnezar. Emandla ebukhosi bakho asathethwe kuwe. Wena sewutawukhishwa emkhatsini webantu, uyawuhlala emkhatsini wetilwane tesigangu. Utawudla tshani njengetinkomo. Utakwendlula tikhatsi leti7 kuwe, uze uvume kutsi longetulu kwako konke wengamele yonke imibuso yebantu, nekutsi uyinika nome ngubani umuntu latsandza kumupha yona. Ngekushesha nje lokwakukhulunyiwe ngaNebukadnezar wagcwaliseka. Wakhishwa emkhatsini webantu, wadla tshani njengetinkomo. Umtimba wakhe wanethwa ngemadolo asezulwini. Tatsima tinwele takhe takhula taba ngangetinsiba telusweti, netingalo takhe tafanana netingalo tenyoni. Ekugcineni kwaleso sikhatsi mine Nebukadnezar ngaphakamisela emehlo ami ngabheka ngasezulwini, ngakhanyelwa kwengqondo yami kwabuyiselwa kimi. Ngabe sengidumisa longetulu kwako konke. Ngamhlonipha, ngamdumisa lowo lophila kuze kube phakatse. Umbuso wakhe ungumbuso waphakatse. Bukhosi bakhe buyawuhlala bumile titukulwane ngetitukulwane. Tonke tive temhlaba titsatfwa njengelite. Wenda njengobe yena atsandza kuwo emandla asezulwini nakuto tive temhlaba. Kute namunye longavimbela sandla sakhe, nome atsi kuye sewendeni. Ngasona leso sikhatsi lekwabuyiselwa ngaso kusanguluka kwengqondo yami, kuhlonishwa kwami neludumo lwami kwabuyiselwa kimi, kwaba ludumo lwembuso wami. Beluleki bami netikhulu tami bangifunisisa, bangibuyisela esihlalweni sami sebukhosi. Ngaba ngulomkhulu kakhulu kwendlula kucala. Manje mine Nebukadnezar ngibabata ngiphakamise ngekudumisa inkosi yelizulu, ngobe konke lekwendako kulungile, nato tonke tindlela tayo tiphelele ngekulunga. Labo labahamba ngekuticapha uyakwati kubatfobisa. Siphela lapho sifundo sokucala. Amen. Sesibili Johane yokucala, Johane yokucala sahluko 4, Johane yokucala sahluko 4 verse 7 kuya 21. Verse 7 kuya 21.
Bathandekako, asithandaneni ngoba lo thando luvela kuNkulunkulu. Wonke umuntu loneluthando usuke adelwe nguNkulunkulu futhi uyamati uNkulunkulu. Kodwa lode luthando akamati uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uluthando. Luthando lwaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngekuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe leyodwa emhlabeni khona silephila ngayo. Ngulolo-ke luthando hayi ukuthi ngithi lesathandza uNkulunkulu, kepha kuthi nguye lowasithandza wathi made wathumela indodana yakhe ukuthi ibe inhlawulo yetono tethu. Bathandekako, nangabe uNkulunkulu wasithandza kangaka, nathi sifanele ukuthi sithandzane. Kude umuntu lowase wabona uNkulunkulu. Nasithandzana-ke, uNkulunkulu uhlala kithi, neluthando lwakhe luphelelisiwe kithi. Siyazi ukuthi sihlala kuye naye kithi, ngobe usiphile kwamoya wakhe. Sine sitibonele sifakaza ukuthi uyise uthumele indodana yakhe ukuthi idewuba ngumsinzisi welive. Lowo lovuma ukuthi Jesu uyindodana yaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, naye uhlala kuNkulunkulu. Sine siyalwati luthando uNkulunkulu lasithandza ngalo, futhi siyakholwa ngilo. uNkulunkulu uluthando. Umuntu lohlala eluthandweni uhlala kuNkulunkulu, naNkulunkulu uhlala kuye. Luthando luphelelisiwe kithi kuze sibe nesibinzi ngelilanga lekwehlulela, ngobe njengalokhu abenjalo Kristu, nathi sinjalo kulomhlaba. Luthando lude kwesaba, kodwa luthando loluphelele luyakuxosha kwesaba. Kwesaba kuhambisana nesijeziso. Lowesabako akapheleli eluthandweni. Sine sithandza ngobe kwacala yena wasithandza. Umuntu nakathi ngiyamthandza uNkulunkulu, kepha abe adonsa umzalwane wakhe, ungulocala emanga. Ngobe umuntu longamthandzi umzalwane wakhe lambonako, angeke amthandze uNkulunkulu langazange asambone. Sinemiyalo lasinika wona Kristu ukuthi umuntu lothandza uNkulunkulu ufanele kuthandza nemzalwane wakhe futhi. Siphela lapho sesibili. Selikholo selapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa iNkosi yethu, weda ngamoya longcwele, wadalwa yintombi Maria, wahlushwa ngubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela labafile. Ngelanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise. Ndawubuya lekwehlulela ababephilayo nabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni lelingcwele Katolika, nasenhlanganweni yabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemvimba, nekuphila kwanini nini. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcwaliswe ligama lakho, umbuso wakho awude,
inzalo yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla ukudla kwethu kwamalanga onke. Sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela labasonako. Ungasingenisi ekulimweni, usisinzise kulokubi. Ngoba umbuso ngowakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela kube usiphe isibusiso sakho, ibandla lakho kungcwele, umhlaba kuthula, sive sakithi kulunga, bantu bonke kwati umthetho wakho. Vikela emakhaya yethu, vikela lababuthakathaka, uphilise labagulako, uthuthuze labafako, usise sonke ekudukeni lokujabulisako. Sicela konke lokho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo namuhla. Ebesifanele kumkhumbula Johane umpostoli, kodwa sihlehliselwe ngoDisemba. Ngithemba ukuthi siyamkhumbula ngaso sikhathi leso. Thandazo namuhla. Lo lesilovamile. Merciful God, whose love will not let us go, restore in us the power of our calling, that we may boldly fulfill the tasks you set before us, through Jesus Christ our Lord, who with you and the Holy Spirit is worthy of blessing and honor, glory and power forever and ever. Amen. Amen. Nkosi yakuphila nemandla onke, ngekuvuka lokunemandla kwendodana yakho, wanqoba simo lesidzala sesono nekufa, wakwenda konke wabakusha kuyo. Siphe kuthi sithi sifile ekoneni, sesiphila kuwe, sikuJesu Kristu, sibuse kanye nawe ebukhosini belizulu lobu kuwe nakuye nakumoya longcwele ludumo nekubajadwa nenkatimulo nemandla kude kube nini nanini. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzi wokuvumelana, wathi wena kuphila lokuphakathe, ukhonda wena kubusa impela. Sivikele thina bantu bakho labathobekile, kulabayimbikisi basihlasela, ukuthi thina lesithembela kuwe singesabi emadledi akithi, ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babe somandla, lokhona nini nanini usiphephisile sathi sifika kuceleni kolunye lusuku. Sivikele ngamandla akho lamakhulu, kude sikhululwe koneni konke, siphephethe ingotini tonke. Usicondzise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho, ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sekuqala Daniela. Isiprofeto lesendekile la Nebukadnezar siyagcwaliseka la kulelo phupho laliphupha ukuthi kulawendeka into ethile wayichaza Daniela njengokuchaza kwakhe sekwentekile ngoba lapho begcine ngekuthi la ngakho-ke wena waphakathi ukhuluma Daniela ukhuluma kwenkosini Nebukadnezar. Ngakho-ke wena waphakathi asemukeleke kuwe leseluleko sami, yekela tono takho wende lokulungile,
uyekele nekukhohlakala kwakho ngekuthi ube nemusa kulabo labacinzetelwe. Kungenteka ukuthi kuchubeka kahle kwakho nekuphumelela kwakho kuchubekele empini. So lapha ngibona nayo ukuthi lapha nakathi abe nemusa kulabacinzetelwe mhlawumbe baningi, kodwa-ke labacinzetelwe nayo singibona abantwana baka-Israyeli bebasekuthunjweni la eBhabhilona ngendlela ethile-ke bacinzetelekile. Nebantu labanye bahle bakhuluma kabi ngabo, babahleba enkosini, inkosi ize ibendelele ulaka mhlawumbe lungakathingeki. Kuyakhanya-ke ukuthi Nebukadnezar akatange awulalele kahle lo mlokuzana lencazelo yaleli phupho lakhe, ngoba sekuyafezeka lokho lokwakuthiwe kutawufezeka uma angakaphenduki mhlawumbe wabuka kuNkulunkulu, wavuma kafishane wavuma idondo lakhe ngalenye indlela. Konke kwayehlela inkosi Nebukadnezar emva kweminyaka leti 12. Emva kweminyaka yathi inkosi isahamba itigcabha mhlawumbe itigabatisa ibuka isigodlo sayo nako konke lekwendekile lidolobha laseBhabhilona ithi lakhiwa ngiyo kude itshengise bukhosi bayo. Isagcabha ngaloko, ibhosida ngaloko, ngale indlela wayehlela-ke lokho wayehlela ukuthi emandla ayo athathwa kiyo ngaphakathi kweliso. Kwaphela kuba inkosi yakhishwa emkhathini wabantu bayo, so yahlala esigangeni njalo kusiprofito sasishito liphupho lalishito, wadla tshani njengenkomo. Kusone tinwele takhe takhula tanza taba njengetinsiba tenyoni, lenkulu, tingalo takhe taba njengetenyoni nananato. Kuleso sjesu lesikhona ukuthi kwahlala-ke leso sikhathi lesho saze saphela lesikhathi lesasibekiwe. Kugcina lapha ekugcineni kwaleso sikhathi Nebukadnezar uyatikhulumela yena la. Ekugcineni kwaleso sikhathi mina Nebukadnezar ngaphakamisela imehlo ami ngabheka ngasezulwini. Kukhanyelwa kwengqondo yami kwakubuyiselwa kimi, ukuthi waphenduka wabuka ezulwini wamati uNkulunkulu. Konke ngabe sengidumisa longetulu kwako konke, ngamhlonipha ngamdumisa lowo lophila kuze kube phakathe, umbuso wakhe ungumbuso waphakathe. Kafishane Nebukadnezar waphenduka wakhumbula ukuthi ukhona uNkulunkulu, noma uNkulunkulu lonika emandla, lonika ubukhosi kulo afuna ukumnika ubukhosi, abususe ngokuthanza kwakhe. Uyafanele ukuthi akwadi lokho, sikwadi sonke ukuthi mhlawumbe konke lesinako akusho ukuthi kungemandla ethu nje, siphiwe loyo lonemandla ekusipha nekusemuka into lesinato. Ngafishane ngiyabona kuleso lokuzana ukuthi ngasona leso sikhathi lekwakubuyiselwa ngaso kusanguluka kwengqondo yami, kuhlonishwa kwami neludumo lwami lwaphindze nalo lwabuyiselwa kuNebukadnezar, uthi lapha wagcina dumiseka amkhulu ngalokukhulu kunakuqala kwamkhulu kakhulu emva kwaloko, emva kuba abuyele kuNkulunkulu. Lokho esiselwa ngako la ngeliphupho laNebukadnezar lelichazwa nguDaniel esifundeni sesibili. Sichubeka nendzaba yemsandvo la neliqiniso, ukuthi nasi bazalwane sifanele ukuthi sithandzane njengoba iNkosi Jesu yasho njalo
before ihambe la emhlabeni. Bathandwa bako, asithanzaneni ngoba luthando luvela kuNkulunkulu. Wonke umuntu loneluthando usuke atelwe nguNkulunkulu futhi uyamati uNkulunkulu. Njengoba iteka lapha ukuthi ngeke kwaphikisana letinto leti. Either ukuthi uyamthanza uNkulunkulu noma awumthanzi, uyamati uNkulunkulu noma awumati. Nawe uyamati, umati kahle. Kunetimpawu letitsite lefanele sitibonakale ngawo. Ukuthi uthanze makhelwane wakho, uthanzela umzalwane, ungamendeli izinto letimbi, ungakhulumi kabi ngaye, tonke lezinto letinjalo. Sitshelwa ngathi lapha ngeluthando. Ukuthi lapha luthando lwaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngekuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe leyodwa emhlabeni khona silokuphila ngayo. Ngulolo-ke luthando, hayi ukuthi ngithi lesathanza uNkulunkulu, kepha nguye lasithanza ngokusendela inhlawulelo ngendodana yakhe. Nangabe uNkulunkulu wasithanza kangaka, nathi sifanele ukuthi sithanzane. Sithanzane thine kutshengisa luthando uNkulunkulu lasithanza ngalo. Ngoba nje manje lapha Johane uthi uNkulunkulu ngoba kasimboni mhlawumbe kufanele sitshengise lo luthando kubantu lesibabonako. Singethe sathi lokuzana sitshengise ukuthi sithanze umuntu uNkulunkulu lesingazange simbone, uma sehluleka ukuthanza umuntu lesimbonako. Kuleyo ngithi lesitshelwa yona la efanele ukuthi siyigaze ukuthi bazalwane bahambe ngaleyo ndlela leyo. Basho lapha ukuthi thine sithanza ngoba kwacala yena wasithanza. Nathi-ke esifanele ukuthi sithanze umuntu nakathi ngiyamthanza uNkulunkulu, kepha abe adonsa umzalwane wakhe, ungilocala emanga. Ngoba umuntu longamthanzi umzalwane wakhe lambonako angeke amthanze uNkulunkulu langazange asambone. Sinemiyalo la sinika wona Kristu ukuthi umuntu lothanza uNkulunkulu ufanele ukuthanza nemzalwane wakhe futhi. Amen. Sibusiso neludumo nekubonga nekubabata lokwedlula lesingakusho nalesingakuconza kube kwethathu lokungcwele nelokudumise kako. Yise nendodana namoya ongcwele ubathatha tengilosi tonke nabantu bonke nabo konke lokudaliwe kude kube nini nanini. uNkulunkulu somandla siyakubabata, usemisa wonke siyakukhonza, asakufanele wena. Kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise, sikudumisela impilo losiphe yona. Ngikuse tonke lesitemukele etandleni takho. Ngedwa konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu, nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela babe wethu, bewusende singawukhohlwa umusha wakho kithi. Yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu, singabongi ngemavi nje, kodwa nangempilo yethu nyalona nini. Babe losezibini indodana yakho ethembisile ukuthi nasithandaze egameni layo elawusiva, yemukela imithandazo yethu, usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela ukuphila lokuphakatha empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga Nkosi. Mlangeni. Sicele make lamyeni.